ɗum to jiɓoɗa gorko ni ka ko debbo. Idan islam o renidimo e mbadi ndi Allah subhanahu wa ta'ala on waɗimo ndin e muɗum fiyo ittimo e jasere nde o waɗano, waɗimo e teddungal, ittimo e maccinɗinede, jonnitimo hurriya makko, jeygol hoore makko, ittimo e majjere. Hade ɓiɗɗo debbo jannatanoki ɗum wol take ɓiɗɗo debbo yaw janngoya ha ganti ɗo eɗen andi hade rewɓe jannatake ɗo na e fendu jahiliya mo islam tawno o. eɗen andi enen tiga mujtamaji meɗen ha ka won ɗo ni no wodi wona ɓe gerdede kurnaɓe ɓe jiɓe kañum gari ka lekkolji ɓe janga. Idan islam on no jonniti debbo on haqqe janngugol, haqqe andugol, haqqe faamugol, haqqe wawugol kala ko tawata moƴƴinaymo gurdam ɗan, hara bonnalimo dina kan, yaltinalimo e deyankago ko Allah subhanahu wa ta'ala on waɗimo e muɗum kon. Islam arɗo tawi debbo on no hoyna no jasina tele makka dondi kanko o ronata, hay ben makko acci honɗum nde, hay nene makko acci honɗum nde, hay koto makko acci honɗum nde, wawata himo roni. ɓe wi debbo o yata ko ɗum ɓe wiyani ko jahiliya, ɓe o dartanta ko gorol, ƴettata kaafa, howata hoggo, ilinta ndiyan soni ko ndiyan poɗo e to e cangol ilini asane e foseji yo ar, asata koloru, kipata hay wuro kwargol tum ɓira e ko nantata e koppi ho cikko. ɓe wi honno on ƴettirte jawdi jonne dare haqqille maɓɓe ɗen. Islam ari jonni debbo on dondi fonnalimo e gorko on ka geɓal kono fonnimo e gorko on ka handugol e ronugol. Allah wi yusikum llahu fi auladikum lidhakari mithlu haddi l unthayain. ɓawo wiwde lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Allah wi no wodani worɓe ɓen geɓal e ko mawɓe maɓɓe ɓen jibinɓe ɓen acci kon e ɓattodiraɓe maɓɓe ɓen. No wodani kadi sonnaɓe geɓal e ko jibinɓe ɓen acci kon e ɓattodiraɓe maɓɓe ɓen. ɗuuɗi o fanɗi o fonniɓe ka handugol e nonninin. ɓay non ari ka geɓal Allah o toñata mo andi o debbo ko heɓi o ko heɓi sattay tun o yaka koto makko, sattay tun o yaka bappa makko, sattay tun o yaka ben makko, ko mari jawdi o ko modi makko landi torte dépense makko e koltu makko e ko nandi ɗum fof. Allah wi gorko on ko heɓu geɓe ɗiɗi, ko heɓu geɓal rewɓe ɗiɗo. o fonnaliɓe ka geɓal kono o fonniɓe ka lasli nondi. ko ɗo waɗi Allah ko o ñeeñuɗo, ko o humpitiɗo, ko anduɗo piiji ɗin no warrata, saabu ko humpitiɗo battane piiji ɗin ko attiɗi fewndade. Idan kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jonniti debbo on haqqe ronugol ɗon, yilti ɗum o waɗani debbo on haqqe jonnede teŋe. coggu ko gorko on dakmitoto kon e makko, nayo gorko arni tun ka mawɓe makko, ɓay mawɓe makko ɓen kamɓe famille on ton hay goto jombatamo daganakiɓe, tawa ko ƴette o jonne o waste ko wona ɗum e hawko yeede, koye hoore teddungal o yaltirta. gorol e deyol e musidalji e weldiɓe fof tummodiray, almami ɓe nodde, seede ɓe waɗe, humpite, fije, jale, paani tappe, ewne wondema wa kaari sikari. ɗum fof ko teddingol sonnajo noon. Allah wi kadi koye waɗane mahar, koye waɗane teŋe. o wi wa atu nisaa sadukatihinna nihla, jonne sonnaɓe ɓen teŋeji maɓɓe ɗin e hoore ko waɗɗi ɗum moɗon, ko jeyal kadi wonandeɓe na innugol ɗe hino ɗo, ñande falɗa o a jaɓitay, ñande haɓuɗum o a ɗuytay, ko jeyal makko ko waɗɗi ɗum e hoore maɗa ƴettugol ɗum jonnamo. Islam tawno ɓiɗɗo debbo no way wa alahum, ɓe yeeyay, ɓe luwinoyay, ɓe ɗaɓɓiray jawdi. Islam wi ɓiɗɗo debbo no wa ɓiɗɗo gorko, kañum kan no jeeyi hoore mum. ko hana ɗum duncitorede no ɓiɗɗo gorko on duncitorte noon, warre e teddungal no ɓiɗɗo gorko on warrite noon e teddungal. mo falanoma jawdi ƴetta no jiwo muɗum woni ko korɗo, woni ko ɓiɗɗo mum, naɓa to luwinoya, wona goɗɗo luwinirta dammol muɗum e nagge muɗum fi o remire ma ko nantata e muɗum. taw ko worɓe ƴiyano e makko yoɓa coggu mum kanko gorko on o hendo. boni jawdi, boni golle, boni haqqille ñawuɗe nden ñawore. Allah wi wala tukrihu fatayatikum ala albigai in aradna tahassunan litabtahu arada alhayati dunia. o haɗi yo ɓiɗɗo debbo ƴette waɗe julorte ɗum hande noon ko ɗum wona e julorede. na ngala juloyagal ngal ɓeya fande toon o direct. hande ko ngal ɗon e kala ko addata e maggal. hande ka biroji ko rewɓe ɗaɓɓete ka secrétariat, ko ɓe ɗaɓɓete ka réception ji, ko ɓe ɗaɓɓete ka marketing, ka communication. dendanagal ka tawata ko poɗirɗum yimɓe, ko noddirɗum clientèle, ko debbo waɗete ɗon. hay so tawi ko téléphone ka central société on, sa noddiɗo joni orange ko debbo jabotoma, sa noddiɗo joni banque ko debbo jabotoma. haale worɓe no heewi toon tef. ndaare hay répondeur ji ɗin ka téléphone ji ko hito debbo waɗete, waliyadu billah.
hay répondeur ji ɗi ko hito debbo waɗete ɗum ɗo fof ko julorgol ɓiɗɗo debbo wona. si ɓe ƴetta on debbo ka golle ɓe yettomo ko ɗiɗo ɓornotoɗa, ko ni makiyortoɗa, ko ni coiffure ma on waɗata, hito magon ko taw hingo ɗewli, hingo señƴa, ko ɗum fof haray ɓe suɓay ɓe ndaray nde ɓe ƴetta rewɓen, ɓe julora ɓandu makko ndun, ɓe julora hito makko ngon, ɓe julora mbadi makko ndin, ɓe julora kala ndeyan kako ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e makko, tawi ko teddinir ɗum mo, ko waɗir ɗum mo ko o fotora, ko gorko hatojina e makko aɗa ƴettamo e hoore teddungal e dakmito e makko, wondira e makko no gorko e debbo hani wondirde non. hande ko ɗum wona e ƴettede julore, ko aada jahiliya, ha joni ko ɗum woni e gollude. Allah noon haɗino ɗum ha joni nden haɗore no woodi, tamo sikku aya on ko fandi tun ko ƴettugol ɓiɗɗo mum ma jiwo ne'eteɗo muɗum ma korɗo mum naɓato luynoya fi tun gorko o yani e muɗum. ɗiɗi wonɗen e jantade ɗo fof hino tawa e muɗum. kala ka debbo dunkitora hara ko fi poɗir ɗum client hara on julorama, woni kaka hito makko, woni kaka mbadi makko, woni kaka darde makko, woni ko dendanalngal ko waɗa e muani ko ƴetta e makko, taw ko fiyo clientèle heɓo haray ko julorgol mo. Allah no wi woton waɗu jiɓe moɗon ɓen tawon duñuɓe tawon doluɓe duñon ɓe naɓon ɓe e yeeyitagol e waɗugol bonki e yeddugol Allah fi heɓugol jawdi aduna. musidɓe tedduɓe, islam waɗi debbo on ko jangi o, ko o andi o, ko o faami o, no woodi landitorteɗo mo. woɓɓe tagribi yunayin, yimɓe nodda ɓen e ideji occidentaux ɓen, e yimɓe ɓe anda ko honɗum woni hoore muɗum, ko honɗum woni dina muɗum, eɓe yi wondema ɗum ko yawitagol haqqille debbo on, ko fanɗingol fi makko, kanko hayta o jeeya hoore makko, anda noon ko teddingol mo, ko hiwgol mo. debbo si woni andama ko kaari ɓen woni koto makko, ɗum ino anda a taway ɗum ko miri wonandemo, ko kaari woni bappa makko, o ko ɓiɗɗo kaarini, o ko ɓengu kaarini, tanke himo noddirede gorko a tawi mo mari mirin, hay siƴugol mo ka laawol ma ɗum ukkugol mo haala a tawi worɓe ɓen susata. kono si woni debbo o andama kanko lojani hoore makko, kanko o naata nde o faala, o yalta nde o faala, hayɓe hanano mo hiwragol hakke ko woni ɓe fotata e daraja ara wiyamo no faalamo e fi ko boni, par ce que ara o woni fi fof ko ɗum ɗo woni waliyankako, won ɗo ara wiya no faala. kono si woni ko jeeyaɗo, woni ko dewgal o jeyira, woni ko enɗan o jeyira, si tun woni ko ley gorko o woni, goɗɗo susata arde e makko direct, ka goɗɗo are makko hare o kanko udditi dammugal, na ɗum arowo e makko ɗaɓɓa e lando hay hewtugol e famille makko on direct hare o tigi susata, o ɓaroɗa e kawtal, o ɓaroɗa sabuɓe ko ɗo tamo hewtata o ka famille makko ka jeeɓomo ɓen. idan islam on teddiniri debbo waɗangol mo ko o hiweteɗo, ko o ayneteɗo, ko imma ko baba makko, ma ko bappa makko so ben makko wodaka, ma ko kuttiraɓe makko ɓen, ma ko ɓiɓɓe makko ɓen soni ɓen ɓe janɗi, kono noon o wawata wonde ni tun ko kanko jeeyi hoore makko. islam o waɗiral noon debbo, islam o waɗi debbo no mari waliyu, ko on fewjata fi makko e piiji jani tawaɗi, no landi haqqille jane, no landi miijitagol ndaara battaneji piiji ɗin ko on no wonirta, saabu debbo haqqille makko ɗen wawata yiwde ha ton, kanko so yi ko faala kon haray lanni, o wata miijitago ena ɗum ɗo no wawi taƴude, saabu no wawi lombade ɗum ɗo no wawi wonde ko gorko on Allah hokki ɗen haqqille. ko ɗo waɗi Allah wi bima faddala llahu ba'dahum ala ba'd, saabu ko Allah ɓurni ɓe kon, ko ɗum woni ngal ɓural, ko saabu ɗum e saabu faggugol debbo on Allah waɗuma ko ha woni ardotoɗon, ko han woni premier responsable jon ka nder hoɗo, ka nder foyer. idan Allah waɗi debbo on ko fawteteɗo, ko ayneteɗo, ko hiweteɗo, ko jeeyeteɗo, komo fi muɗum heftete, o waɗɗini ɓen jeeɓe mo, wonɗo wo e ɓe ɓe jantiɗen ɗo mo woni e jungo muɗum, o waɗɗini ɓe e maɓɓe, o yamiriɓe ne'ugol o sonnajo feƴƴatanedi hay o heɓi duuɓi jelude, hay o heɓi gandal ha hontode, an kippuɗomo o aynu o ndara ko o jokki watta yila e makko, e hara wedditaki e makko, a welsidaki e makko, wurtanamo ellaji makko ɗin. ɗum koko islam waɗɗini e hoore maɗa waɗangol mo. Allah waɗi newugol ɓe hakke ko tawtata ɗum no satti, no wondi e golle jane, no landi feere, no landi piiji ɓuyi, Allah o toñata, o waɗi joddi maɗa ni ko aljanna. nuraɗo sallallahu sallam ɓe maki kala on jarriboraɗo hunde e ɓe ɓiɓɓe rewɓe, goto, ko ɗiɗo, ko tato, ko sappo, ko ɓiɗɗo ma, ko bandiraɓe ma, ko ɓiɓɓe nene gotoɓe ma, ko ɓiɓɓe bappiraɓe ma, kala ko Allah jarriborma e ɓe, yo ɗum woni e jungo ma, yo ɗum wonu e ley jeyal ma, yo ɗum wonu e ley ne'ateri maɗa. ngalo maki kala mo Allah jarribori hunde e ɓe sonnaɓe, ma haysko ɓengu ma tode,
a ne'imo a moƴƴininedi makko ndin a reni haqqeji makko ɗin nulaɗo maki ɓe wonoyanaymo wirgo e yite ŋeñande dargal kunna lahu sitran min annar ɓe wonaymo wirgo e fillayego e kongo go kunna lahu hijaban min annar ɓe wonanaymo wirgo ɓe wonaymo heedo hakkunde makko yite ngen ko ɗum woni sabu ko o ne'iɓe kon o dankiɓe kon o yurminiɓe kon allah subahana taala on yurminamo kañum kadi newina alhaali makko on ko aduna ɗo yaafomo bakkatuji ɗin arsikamo peewal arsikamo kulol allah arsikamo battane moƴƴo surroyamo ñande dargal faljireji makko ɗin waɗa mo natawo aljanna sabu ɓiɗɗo debbo no hatonjine yurminede hatonjine bakede hatonjine ɓannitede hatonjine wattede yila e muɗum ko gorko woni ɗum ɗo fof o ɗuɗa haaji mum kanko sa wallimo tun go kunni o peɗanta hoore makko wakkilo haaji mum ala e bakede haaji mum ala e ɓannitede yiɗa wonde hay ɓaɗodiri on jokku cifol ma mi jokka cifol an sa hatonjini mi landoma simi hatonjinima mi landoma ɓiɗɗo debbo na noon ndaare ɓiɓɓe ɓen ka suudu gorko on ara e fontana ben mum tujjungo salmina jiwon kon ara jaɓɓo ben mum ara fiilo ben mum yowo e hoore ben mum sago mum kañum ñamidata e ben mum sago mum ka danki ben mum walto fenɗo ko won toso kon pay ko ngorum kon ƴoƴe tungo fandiyo kañum pottito dépense on kadi sa ari ɗon ɓiɗɗo debbo metti dépense de ɓuri gorko ndaare ɗo so hewti fernitugol l'école mororɗi jiwoy ko to yona ɓiɓɓe worɓe ɓen outiji maɓɓe luttuɗi fof marché juldere fewndike ɗum ɗo fof ko hollay ɗum honɗum wondema newugol ɓe no wonde sattede no landima piiji buy no landima jawdi no landima feere no landima tan no landima yurmede no landima ɗuytugol jikkuma sattuɗo oya sabu kamɓe a ñaaɗa tun ko fanɗi ɓe wulli a sattina e tun ɓe gacce ɗen hoyi ɗum ɗo fof landi ya rewnu e makko na ya accuto waɗa ko faala na kadi ya ɓiƴo ha o ɓitto o sowa wasi o yurminaka wasi o dankaka koya wonu peesidirowo hakkude ɗon jonnitamo haqqe makko on hiwamo e bonɗi ɗin waɗanamo ko yir ko waɗamo waɗande kon joddi maɗa ndin e konngol nulaɗo sallallahu alih wa sallam ko natugol aljanna e hoore ko islam jogorni ko debbo ko fof accitirali mo ni waɗi mo kanko kadi ko responsable halfinimo suudu modi makko ndun halfinimo suudu nene makko e ɓe makko ɗum fendo o woni toon halfinimo ko hani kippude kon kanko kadi dankagol galle ɗen e ko woni galle ɗen kon fof e ɓiɓɓe e jawdi hiwa ɗum ɗon fof rena ɗum halfinimo dewe yahduɗe e makko nulaɗo maki sallah sallam debbo o si woni o juuli waktuji makko ɗin jowi o hoori lewru makko suuma e ndun o reeni hoore makko e worɓe janamɓe ɓen o ɗoftike modi makko ɓe maki o naatira e aljanna on dambuɗe makko ɗen jeetati ngal o faala o ɗiɗo woni waɗɗiɗi sonnajo on waktuji makko ɗin ko ɗon farillaji ɗin on laati ɗon waktuji ɗin lewru suuma e janta ndun e hajju ngun si woni o heeɓi feere kalasli hadis on jandaki fi hajju kalasli debbo yata ha heɓa jawdi ha tawa mo wawi hajjoyde ɗum ɗuuɗa ka yiyete ɓiɗɗo debbo ko hajjinteɗo tun fayda kono e hajju ngun si woni hajju fawike mo e tottugol zakka on si allah yanyanimo ka arsike e renugol hoore makko na innugol tun o waɗirata zina e gorko janano ko noone zina on fof zina ɗengal ngal ɗen andi ko haala kan zina noppi ɗin ko heɗagol haalaji worɓe janamɓe ɓen dakmito e muɗum hande zina ɓurɗo saka gollon ko zina ko ko wiyete chatting dardasha ka téléphone ji ka réseau sociaux ji a yehi ɗo debbo jombaɗo no wondi e modi muɗum e nder suudu taw kanko e worɓe hiiridata kanko e worɓe ñallidata hay modi makko wi hewtana hunde kaari ƴettay 30 secondes 45 secondes awa habbolan seeɗa hara mo jabaɗe gorko mo hawrodiri ni ka réseau sociaux allahu mustaan ɗum ɗon fof ko noneji zina idan debbo no waɗɗi mo renugol hoore makko e ɗiɗo fop hay hito makko ngon himo hani renugol o hana newnalngol gorko o dakmito hito makko on allah wi fala tahdana bilqawli fa yatma alladi fi qalbihi marad hoynugol hito mum ɗatina hito mum ndeno yewtida e gorko janano hana hay ɗum ɗon no harmani debbo on koye wolu hito ñaaɗugo si yani yo ɓewol na yo ñaaɗa gorko mi fandi kono ko hito ngo nawno hito ɗaatugo hito pooɗaygo gorko on e makko sabu allah wi on mo ñaw fasiga ko ne ɓernde muɗum tanƴino to joni heɓiraymo goɗɗum aɗatana hito ngon ton on tigi yiya dammugal udditama idan hay e hito maɓɓe ngon koɓe hanuɓe hiwde hoore maɓɓe rena hoore maɓɓe waɗɗini hoore maɓɓe ɗoftagol modi maɓɓe fodde wona e hoore yeddugol allah sa falama gollude modi ma wiya gollata no waɗɗima yaccude golle ɗen a falama yewgol hiwre maɓɓe modi ma wiya accu ha janggo no waɗɗima hanana gorko on ka o taƴa enɗan debbo on de kono noon no wawi hara maslaha on newnata yo yahu neññande yo accu ha janggo no waɗɗima na jibi belam men ɗiɗo eyi ɓe jibinima kono ɓe ɓoori wilaya maɓɓe on e hoore maɗa ɓe ƴettima ɓe jonni yo gorko ɗo ɓe remplace rimo hoore ma nam kamɓe jibinma kono hande ko wonma e faggude ko wonma e hoɗinde ko wonma e ñawdude ko waɗante ɗi fof
ko wanna en ɗaɓe kon e ɗoftare hikkingol yeeso hande ko kanko ɗoftoɗa hikkina yeeso hay hoore konngol nene ma e bemma gorko on noon nayo taju enɗan de hakkunde debbo on e mawɓe muɗum ɓen e musidal muɗum ngal ko nayo debbo on kañum kadi bewirɗum ɗon hay no waɗɗimo ɗoftagol modi makko fodde wona e hoore yeddugol Allah no waɗɗi debbo ɗoftagol modi mum ha ka tawatara o hana horugol sunna ma immagol jemma juula hara modi makko newnanamo o hana accugol modi makko ka danki immo waɗugol dewal ko ma o holla modi makko lan faala duni karo oyna bisimillah miɗo faala horde tenen oyna bisimillah hay yoɓugol sumaye so woni tan on no yaaji faɗali no hani ka holla modi ma disoɗamo o newna ko so tawi faaɗi lutti gokkunni fayda yeru horete ɗen tun ɗon hande kadi waɗɗike e hoore maɗa haqqe Allah on no hoore haqqe makko on ɗon haare disinagol mo ala ton kono tanke no yaaji no heddi lebbi 3 4 5 fiiɗa ñalwino balɗe 3 balɗe 4 balɗe 5 yontere ko ya diso mo miɗo faala yoɓude suumaye on o innama fuɗɗo nde faalaɗa o ma innama fuɗɗo faɗɗi janngo so woni hay ka dewal ko ni ko honno woni taka fiya kuuji aduna kan ko a libre waɗugol ko faalaɗa e ONG ji féministe ko droit des femmes ko nantata e muɗum fenade janforɗo yimɓe e yeebirɗum ndimuji e bonnirɗum dina hino saaki hino yeeba rewɓe hino bonna fi maɓɓe waliyadu billah kare musidɓe tedduɓe e sonnajo on hino waɗɗimo ɗiɗi jantiɗen ɗo hino harmi e hoore makko hay wernugol ka suudu modi makko mo gorko yiɗa yo naatu toon nuraɗo maki sa sallam an gorko no waɗɗima e hoore ɓeygu ma nde ñammintamo si a ñaami ko ɗum woni ñamminiramo no ñamirta noon na ya ñaamu o none ɗo kanko jonnamo o none ɗa holtinamo si a holti na wigol hande sa holti a holtimo janngo no wawi holtinamo e sahi holta e sahi na ella kono holtiniramo none no holtirta noon no woni ɗum a jaɓata holugol hara jaɓali o hola no woni noon a jaɓata ɓornagol lincoy none wo none hara ɓornalimo none o none waɗamo yeruma andita o ko yerujo mani an e makko fayda kon aade goto mo ɓe moɗon hino ƴetti feccere nuraɗo sa sallam no haɗima yennugol o yakkugol o aybingol o yiwugol o ɗum ɗo fof ko hunde harmude hoore maɗa iɗa newnana newugol mo ɗa newnana hay foccugol mo siyani e hoorno nuraɗo sa sallam ha hande Aisha wi ɓe piyali gollowo ɓe piyali debbo e hoore no dagi kono noon kamɓe ɓe waɗali an kan no hanama ƴetta ko ɓuri towde kon e jikko on hara piyata sonnajo on si woni le yani tawi ko ma waɗa ɗum warra ɗum hollugol mo tun o jasini hoore makko o waɗi hoore makko handuɗo e piggal cawum to sokum na barminohum na uttere na dampere na ko ittata ñire na ko fusata yitere na ɗo maki wota memu yeeso ngon bantagol woɓɓe no woodi ko tongata banto ko on waddu e sonnajo hara o heeɓi banto goɗɗo yahi ɓattagol heɓay woto heɓay ɗiɗi ɗum ɗo fof ko jasingol hoore ma ko yeddugol Allah wonda ko ittugol hoore ma e neɗɗan ka ko wonda sabu islam on no waɗuma ka neɗɗo wonata ɗon yetima ko ɗum ɗo waɗata a iwa e ɗum ɗon tun jola e neɗɗan ka ko ngon أنت الله سبحانه وتعالى يفهمني الدين بأنك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إنتي الله مسبت الدبة إذن جرنا مويل تنومو كانكو الله إذن سيدو كو كانكو تون الله هانا رويده إذن سيدو محمد صلى الله عليه وسلم كو جيا دو مكو نولا دو مكو يلا جولي مبه جولي بنغوري مبه نجولي صحابة بفو يلا جولي كلام يتي دو باو مبه ينتيني سنة مبه جوكي باتجي مبه دين إلى يوم الدين مسبت الدبة نجيا إحاقي دي إسلام وريناني سنة بين renugol mbaadi makko ndin e mbawdi makko ndin Imran ɓayri sonna makko e sowike Maryam nene Isa o anniyino waɗugol ɓiɗɗo mo heɓata on fii ko danko suudu Allah ɗum juulirde nden ɓay o jibinimo o tawi ko debbo o wi Allah mi anni no hunde kaari e hino mo mi heɓi on ko debbo hiɗa andi noon ko honno mi heɓi o wi walaysa dakaru kal untha gorko no wawa debbo mo tanƴinno heɓugol gorko o waɗa mo fii ko danko juulirde nden kono joni woni ko debbo o waɗino ahdi hakkude makko e Allah hino be o waɗa mo ƴettude nganto ko Allah wasi hay ko seeɗa newoyi jaɓan men ɗum ɗon ko ɗum kongol ngol firi no anda gorko e debbo naaɓe gotum ka mbaadi hay fii rewɓe hino yeddi ɗum hiɓe mari ONG ji wallitiɓe no wi gorko e debbo no fota
ɓay ko yimɓe bonɓe fasiqiɓe faalaɓe bonnugol debbo on eɓe haɓɓiti ɓe yaltinemo e ndeyankako ko Allah waɗi mo e muɗum kon. Islam noon kañum renani debbo on nden ɗatende wonde makko, renanimo ɗum hay ka dewe. Islam o farli e worɓe ɓen argol julde jama, wajibi e hoore meɗen, kamɓe na wajibi e hoore maɓɓe. waɗi julde maɓɓe ɓurde moƴƴude nden ka suudu makko, ka takkodanki makko, kono o ɓuri pottitorde yaasi on wo julde makko nen ɓuri moƴƴirde. ka nder chambre makko no moƴƴi yo juulu ɓuri ka salon no moƴƴi yo juulu ɓuri ka terrasse no moƴƴi yo juulu ɓuri ka tande makko yo juulu no moƴƴa no ɓuri argol ka juulirde. fiyon nun himo mari gollewo cewkoy ka suudu, yahugol ara sonowo naata yalta ara fana ara alansara ala, ɗum ko gorko herani, ɗum ko hunde sattude noon, ko neɗɗo marɗo kulol Allah ñiiɓata e julde jama, ko hunde landinde doole ɓernde na doole ɓandu. debbo noon no mari golle woyi yaha yiltito naata yalta on no ɗuuɗiri ɓe ka suudu dankagol payko e ko jokki ɗum. Islam o renanimo ɗum, wi an juulu ka suudu ma. Islam o renanimo ɗum, waɗimo si o yahay koyo wondu e ko ɗowtamo. voyage a yalta e ɗo yaha onde oto on paana tippoɗon e bowal e ɓurur e ladde dere, tawa ndiyam mo be koye ɗaɓɓan hoore mum, ñamete mo be koye ɗaɓɓan hoore mum. wonde hara kadi heɓotoɗo no woɗɗi, wonde hara oto on koyo puuse, wonde hara onon passager ɓe ma wallon chauffeur tonugol ɗum ɗo e ɓantugol ɗum ɗa e tippingol dolle. ɗum ɗo debbo honno wawi ɗum ɗo, hay hunde wawata. simo wonde koto makko emo yo joɗɗaɗa, ɗaɓɓanamo ɗowdi, ɗaɓɓanamo bape, daɓɓanamo ha ɗata ɓiya joɗɗo, ma modi makko, ma ben makko, ma bappa makko, kañum yaha tuɗo kañum golle ɗen ɓorto dole ko wallina to golle kala ko eni kanko gollata. o addanaymo ɗon ndiyam ko yara, o addanamo ko ñaama, o landomo sa ronki, sa gongi walɗanɗa, o itta hay coñci makko ɗum wallinamo o suddamo. wallahi so tawi ko neɗɗo gorko tigi o kipaymo dankomo, hono Islam wi debbo tun na yo yahu o wonda e ko dankomo e mahram makko. siko ɓiɗɗo makko waɗay, siko koto makko, siko bappa makko, siko kawa makko, siko ben makko waɗay, kono kanko tun e yimɓe janamɓe e makko, woni worɓe woni rewɓe woni no jilli, goto kipatamo, nafsi mo ɓe kipa e hoore muɗum. idan Islam o renanimo ndeyankako makko ngun, waɗimo nayo o weddo, nayo o wonu ko tata o mara ko kipamo, o ala ko dankomo. Islam o renani debbo on ka dewe ñame, waɗi jihadi, kanko ɗum o tawaka. tuɗoyagol kefero fil islami daro, kanko ɗo ala, kanko jihadi makko ndi ko hoore makko, yo ñiiɓo e diina kan, o tabita e sunna on, o ñiiɓa e suudu makko ndun, o ñiiɓa e ɗoftagol modi makko, kanko ɗon jihadi makko ndi, o ñiiɓa e dankagol ɓeygure modi makko nden, suudu ndun e jawdi ndin e ɓiɓɓe ɓen e kala wonɗo e sengoley, kala wonɗo e juuɗe ni enno wonɗo e juuɗe modi makko, kanko ɗon jihadi makko ndi. amma yaltugol yaha gerde e kefeero, ƴettugol kafa ma ƴettugol finkari, ɗum alanamo tawaka nde to few fawakimo. jihadi makko ni kanko ko nden ɗoftande jantiɗen ɗon. ina musidɓe tedduɓe, Islam on reni debbo on sahi ka o loyi fewndo ka ɓe yiyata ɗon régle ji maɓɓe, ma ɓaawo jibingol maɓɓe taway ko neɗɗo wonduɗo e musendi, wonduɗo e stress, wonduɗo e soñjaji. Islam o wi fewndoɗo tode an hay sa juulali, an hay sa hoorali. debbo on sino yiide farilla mum on, o juulata, o hoorata. debbo on sino jibini no yalti jibingol, o juulata, o hoorata, ha o serta on alhaali ɗon. nde ƴiƴan ɗan no lanna e makko, no taƴa argol e makko, haray o hettiti doole makko ɗon, o hettiti alhaali makko on, o waway hande ka waɗugol dewe ɗen. Islam wi fuutinimo e dewe ɗum ɗo fof kon ɗum hollata en ko enen wonduɓe maɓɓe ɓen, enen kadi en renanɓe ɗum ɗo. fawen ɓe golleji yeru koɓe tonata kon, tafow ɓeygu ma feccugol leggal hiɗa woda mon frère, honno wattaɗe e becce ma ko piirideɗa, feccanmo leggal ngal accidama way defugol ngol, taccudu ɓeygu ma e ƴawnugol ndiyan e couleur wuppugol e ko jokki ɗum fof, ƴogamo ndiyan ɗan wuppa, ma ɗaɓɓanamo ko ƴoganamo wuppa. nano yo rewɓe wi mi waɗɗini ɗum e hoore worɓe nde ɓe juuju mbawano ga suudu ɓen, ɓe watta piiji ɗin ko diplomatie ko dow yarata, ko waajodiro wonɗen, ko hutba wonɗen, walli to sonna maɗa ta accudumo e golle suudu, kala newende ko woɗamo waɗande, kala fowtere ko woɗamo waɗande, no waɗɗima waɗugol. Allah wi yunfiq du sa'atin min sa'ati, yo dépense jon yaajende nden, embere yaajende makko nden, wowɗo waɗangol ɓeygu muɗum climatiseur masalan e suudu muɗum, on wawa mo wawata, an mo wawata on a nangitirtaki, kono an wawɗo on accidi o e sonsoli, accidi o e lakkere, no hulɓinita Allah nangue fi muɗum, no hulɓinita Allah nangue fi muɗum. tawɗo no wawi wallitade ɓeygu mum golleji suudu, wano ƴettangol mo gollowo masalan, e tawɗo wawata ala nen feere naaɓe gotum. Allah yo man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu llah, on raɓɓindinanaɗo kariske muɗum yo nafɗu yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnimo kon, la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha. musidɓe tedduɓe, haray no waɗɗi en renugol
datendi e ndeyan kaku ko woni kon e sonna ɓen fawen ɓe golle yeru ko ɓe tonata kon e yanñanen ɓe ka muññagol ɓe ka munnanagol ɓe faljireji ɗin debbo sayni andana golleji ɗo watta ɗin fof o wawata wondude makko sabu ko sawaba e angal sawaba fayde ko jokkodir ɗum pijigo ko a munno wawa sa yiyali pijigo yi'a andinamo tun a yii fanka ɗon hara alandaki andingol mo tun a yii ɗum ko sawrugo noon pijigo yi'a landoɗa fiyonnu waɗanɗa awa accu sifa ɗum ɗo hara naya ñaaɗu na koni a ya ñaaɗu ko a jeeju multa jeeja multa andita ko neɗɗo loɓuɗo wonɗa e huwondude lowɗo ka ɓandu loyi ka haqqille loyi ka wonki muɗum a ñaaɗa e tun o wulli a seytina e tun o wulli oɗo koya wattu ila e makko min tawi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en dina meɗen kan yo Allah moƴƴinan en jikkuji meɗen ɗin yo Allah fewnan en ɓengureji meɗen ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala hiwan en leydi meɗen ɗin o danda en masibo e leydi ɗin o ɓuttinana en leydi ɗin o fewnana en geɗal ɓe meɗen ɓen e ɓengureji meɗen ɗin o fewnana en lamɓe meɗen ɓen اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل وصحبه الكرام وأنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والأشرار يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بأموالنا وأهالينا سوءا فأشغله في نفسه يا رب يشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون